Dopodomani, 20 giugno, Papež je ob koncu splošne audience 18. junija spomnil na svetovni dan beguncev, ki bo potekal v petek 20. junija. Število beguncev, ki so bili prisiljeni zapustiti lastno deželo in zbežati pred konflikti, je naraslo, je spomnil papež Frančišek. V zadnjih dneh je več tisoč oseb bilo primoranih zapustiti svoje domove, da bi se rešili. In questi ultimi giorni altre migliaia di persone sono state indotte a lasciare le loro case per salvarsi. Milioni di famiglie, milioni, rifugiati in tanti paesi e di ogni fede religiosa. Na milijone begunskih družin iz različnih držav in vseh verstev živijo svoje življenjske drame in rane, ki jih bo težko ozdraviti, je dejal papež Frančišek. Pozval je, naj jim bomo blizu, naj z njimi delimo njihove strahove in njihove negotovosti glede prihodnosti ter konkretno lajšamo njihovo trpljenje. Gospod naj podpira osebe in ustanove, ki si velikodušno prizadevajo, da bi beguncem zagotovili sprejem in dostojanstvo ter jim dali razloge za upanje, je še dejal papež Frančišek. Per assicurare ai rifugiati accoglienza e dignità e dare loro motivi di speranza.